Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Oops! Sorry, miss. Di mo mat ngamin kitkitaan ti pagpagnaam. Kitaaman, naiwarisan amin akargaday ti basket ko. Siya kung timang pidot kadagiti amangga. Sorry talaga. Agap apuraak namin. Wow. Nagkwapon da ito ang lalaki. Asino nga ta da ito eh. Itala ang makitak dito lugar ni. Oh, atoy, miss. Pasensya ka na. Sorry talaga. Sige, inakon. Nagnit ti pa nagkaw-kawas na. Nagbanglupay. Napanan ijay paradaan. Sa dino nga tati papanan na. Anya nga tatinagan ni Mr. Pogi. Apay nga ita kalakaang. Itay pa'y nga agur-uray da iti pangisukaan ta di tamangga nga inalam. Ay, itayak kumapay. Ngamamom, adda na kadungpar kanyak ang lalaki di ta kalsada. Dinongpar na ka? Ngam agkat katawa ka pa ilaan? Ay na siya, pinagsasawang dahi alalaki. Ay na, kasano nga apa, kat naggwapo. Ay na, nagnit ti pormana, kan nagbanglo. Aging gaita, maang-angot ko pa ilaan di perfume na. Ay sus, makapaila. Ni Nardo asotor mo dayjay, nagdigos laeng. Agtal na ka man. Di mo man ipalpalagip kanyak dahi a tao, tamaperdi laang taldaw ko. Kakaiso na anak ragrag sa kakita. Tanadong parko dahi a Mr. Pogi. Alaki din. Irwar mo dagi tamangga ta isukata. Manang, adda ka di ka barbaro a border da di ta ka aruba abalay? Kanayon mo't nga do ti baro a border da dita. Taninayunan daman ng building da. Kasta gayam. No kasta, border da di ta nasabat ko a lalaki anatayag kan na po daw. Ni Billy siguro dayjay. Billy? Amom? Kat no namin anon nga imay dito'y balay. Anya? Apay ajak nakikita. Kasano nga rod ang makitam. Kat mairanranamot ngamin nga da kay di trabahom no umay. Apay nga may dito'y balay. Ada ngamin iyaw awis na networking. Naawis na amin ng ako teachers ko di eskwelaan. Siyaklaan nga ti di na pa'y naawis. Iso ang pasaray umay dito'y. Networking? Agbalin ka no at triple J ininvest mo a kwartam. Iso mo ti bagbagana. Diyak amo ano po to. Uso nga min itati kakasta. Uso nga rod. J may sa ako teacher ko, naala ng ti interest na iti ininvest na. No kasta, saan na peke? Ano mo ti mga ibagbaga saan apeke? Ngam agduado aklat ta. Saan abasta italag iti uray asino ti nagrigrigatan a kwarta. Sa bagay matkit di Ken, jak man la nadamdamag no barupay da di abili. Uray no namin anon nga imay dito'y balay. Hello, friend. Hello. Ayan mon. Ite pengor-orayan ka dito paradaan Saan nakasumrak ita? Agtarang kaso Oh? Di mo po naan ang pinagtrangkaso na kadi lalaki ang nakadungparkan kay di kalman. Ayun gayam, bili gayam tinagan na. Kan agam amudakin ni manang ko. Kasta? Kat kasano? Saan ka? Sumra kita? Saan, friend? Maululaw ak ngamin. Sige nga, Rod. Siya ko di sumrag. Agpaimbag ka. Bye. Bye, friend. Sino nga tamo tagtuk-tuk-tuk iti tengat aldaw. No kaano pa'y ang maululaw ak. Mapan ko man lalo katanan terita. Naimbagal daw mo, Claire. Sika? Naistorya ngamin ni manang mo masakit ka. Isungat to'y, inyalaan ka iti prutas kan tinapay. Tapno daras ka nga agimbag. Inistoryanak ni manang ko kan. Nasabat ko ngamin itay mapanagisuro. Nadakamat na, nga ka dito'y balayo.
Ay, kasta ka di. Pasensya kan. Agsakitak ngamin. Mala, umunag ka, Billy. Nagyaman, nak. Agtugaw ka. Sorry gayam, idi namin sangal daw, Nadungpar ka. Awan day jayan. Sa anak mo't anan-ano. Saan ka na-disturbuhin? Amo ka kasapulam ti agina na. Huwag gayam. Mabalin ka di nga lag ti cellphone number mo. Kaya't ko ngamin ti makigayam kan ka. Ada ka di pa'y gurigur mo, anak kao. Awan matkit din tatang. Agim imbaga kun. Akong gayam. Ada natang nga insang patkaw. Imbang lasi daam tapno pumiksa ka. Nangalaan nyo nga itiday tatang. Intag ni Nardo. Nadamag na amasakit ka. Pati pa nagsakit ko. Kasapulan pa'y amadamag na. Siyempre, isakit na ka mata. Uray no namin na binastad mo. Yak kaya't asidaan day tanatang nga intad na. Amangan no addag ayuma na. Si kakit di mat. No adaman lalaki arumbang agayat kan ka. Awan sa balay. No di ni Nardo. Nasing patabaraw. Ay natatang. Di yun dakda kamatin tinagan na. Tad-ad nang agsakitak. Apay adi mo kayat ni Nardo. Gapo ka day. Tanan mula ang aman nalaw. Ay na anak ko. Nalawat ti daga ni Nardo. Oray pa'y. Diyak nga rod kayat. Ay, sige. Ipan kong day to ijay kusina. Talutuan to ni manang mau. Inton sumangpad. Diyak kayat ti agsida dita. Ha? Ay, kwagayam anak ko. Ipan padamag ni Nardo. Numabalin nakakano asarong karan dito'y balay. Iba kayong agsakitak. Mapi nga umay nakpasyaran. Siya akong agluto. Kumusta ang tirik nam, Claire? Medyo mayat-matan manang. Imay ka din ni Billy dito'y balay? Aping yung bagam amasakitak. Nasabat ko ngamin, idinapanak nagisuro itay agsapan. May nakinikan iti prutas kan tinapay. Dinamag mo kuman no baro pa'y laang. Ni manang mat. Day takit din ti damdamaga. Madlaw kumat ngamin na kurso na adam. Jakto pa'y unay am-am mo. Apay, asino ngamin ti makam-amo kun kwa na aya dito'y lugar tayo. Dayo laang ni Billy dito'y. Ada ti mangibagbaga nagkapo kano'y di Bagyo. Adamot mangibagbaga nagkapo di Manila. Diyak mo no asino ti patsyek ditan. Bay amanang. Tano maimbaga na. Formal ang makiam-am mo akan kwa na. Ag-date kami to. Kasano ngayon ni Nardo anabayagan nga agararam kan ka. Awan tun ati mangtad kan ka itinatengken manok asidaan tayo. No mapaay manan gapo ka ni Billy. Hay, awan bibiyang ko iti day dyan, Nardo. Kimotong kamat basit anak trangkaso. Basit lang. Bagay mo lata ti medyo chubby. Madino kumutong kaunay. Imbag na oras mo, Claire. Nardo? Amok ngamin asimra ka iti trabaho. Iswa na panunod ko. Nga umay ko iproseso dagiti papeles ni tatang ko. Ay, unay kat amalas ko itangal dawan. Friend, si kaman laangan ti mga sikaso kan kwa na. Apay ko masyak. Sika Kasapulan ti interview. Kat interview Tapno maiproseso nan di pension ni tatang na. Ay, sika talaga. Alakit din. Si kamat. Kalugaram day ta. Iso nga si kaswam. Adda ka di pa'y damagram kanya, Claire? Awanan, nasungbatam aminan. Mabalin mong tiagawin. Claire. Kasano nga dyan nabayag na yababkas ko kan ka? Ay nanardo, imbagak matan kan ka, idi pa'y laang. Nga awan apulos tiriknak para kan ka. Mangnamnama Claire. Nga agbaliw day tarik nam kanyak. Saanan? Kan mabalin ka di asardangan na kon? Sa anak nga agsardang, Claire. Aging gaasaan ka anak asawa. Saan ka asardangan? Arman kalakta. Addan kayan ayat ko. Ha? Adan? Asino ngay deta kayan ayat mo? Ni Billy. Am-am mom?
Saan ko nga mo? Tangay na isubmit mo matan dagiti kasapulan a papeles para iti ilaklakad mo a pensyon ni tatang mo. Awanan ti kasapulakan ka. Claire, Agawid ka, Nardo. Kuntaken da kanto ti office mi, no addan tupay kasapulan dakan ka. mabalin mo't lata si katimang kontakan nga. Itad ko kan ka ti cellphone number ko. Agawid ka kit din. Ado pa'y ti kliyente mi, anas kan nga si kaswa. Uray ka di rabi, ikat agtrab-trabaho ka lata, Billy. Saan, ma'am? Imayak dito balay, oh. Takayat ko apasyarin ni Claire. Awan pa'y mat. Nag-overtime sa mananday di akabsat ko. Sapay rabiin. Saan nabalin, ma'am? Urayak latan. Sige, urayam nga rudan. Siya, mapanak mo't agluto. Ahwan kaya, ma'am. Nakapag-desisyon ka ka din, itiaw-awis ko ken ka nga investment? Saan pa'y mat ngamin anagawid nila kay ko? Ada ngamin ijay Davao. Iso ajak pa'y nadamag. Saan nabali, ma'am? Barang umanugot nila kay mo, nga ag-invest dito kumpanyami. Ibagak to day takan kwa na, inton agawid. Ne, ada kamot gaya man, Claire. Ada bisitam. Billy? Wen, Claire, umayak ko maagaram no mabalin. Agaran? Ala, panawan kayo di tanta mapanak pa'y agluto. Billy, dito'y kan amang rabii. Ilakam kan. Imbagam ko maamarabian ka. Tapno sinukon kay di opisina yo. Nagcaring ka matan, Billy? Talaga kasta, Claire. Iso ako nada, aswerte ti babae nga ayatek. Baro ka di pa'y? Certified single, Claire. Napay, agrupo-rupa ka di nga dan asawa na. Saan matkit di? Baro ka pa'y matkit di ti panagkunak? Di mo ka di nakita ti status ko iti Facebook ko? Kunanay jay, searching. Kasta ka di? Saan tamat ngamin nga ag-friends iti Facebook? Iso ajak mo. Ita, amomon ti status ko. Searching for the right one. Sika, kasta ka kadima. Wan? No kasta, nagsaraktan. Sika talaga, Billy. Naglaing ka nga agangaw. Sana nga agang angaw. Pudnumat anapig sa ti karismam. Umunapay lang nga pan nakakita ken ka. Na love at first sight akon kan ka. Agyaman ak ta pinakandak dito'y balayo, Claire. Anya ngay, nagustuhan mo't laang tiluto ni manang ko. Nalaing gaya mga gluto ni manang mo. Katuan kano day tati suro-suro na ikipagadalan. Kasta gayam. Huwag gayam, Claire. Mabalin ka di at tulungan na ka mang kumbinser kini manang mo. Tapno ag-invest iti kumpanyami. Nakasaritam samot tan may papan iti dayt na. Wen, kasapulak lata ti convincing power mo. Tapno maawis ko. Sige, bayam ta kasaritak to. Yes! Agyaman na ka, Claire. Agawid akon. Rabi iuna yan. Sige, bye. Bye, Claire. Claire. Oh, apay. I love you. Nagsarita kami ka ni manong mo itay. Isulak tamat ti kunana. Sa anak ka no asumsumrag iti kakastaan networking. Pa-scam ka no dagita. Uray ka dikin ni Billy, manang. Amok anasingpat ni Billy. Ngam agdwa-dwa ak iti dayta akumpanyada. Iso nga uray siya, jakmat kayat ti sumrag iti dayta networking. Manang, anya ti aram nida. Panagrik na kat agar-aram ni Billy. Kunakon kat, kursonada na kamat. Nga ta? Di tingi-tingam anay bagtirik nam para kan kuana. No ay ayatamat, di awan problema. Friend, kita day ti Facebook ni Billy, oh. Taapay. Awan mo't tigagayim na. Kan awan mo't pictures na. Ayun. Apay ngay. Mapagdwa-dwaan, saan ka di? Wan nga rod. Apay ngay akasta. Kinapudno na.
maditag parparik na kanyak, friend. Claire, ay, naibaglaang ng tagdakan. Nasapa ak anagawid itamanang, iso asya kong tagluto. Oh, apay anarabyan ka? Ada problema. Katnas kan ama-amwam day ti abanag. Anya dayta? Ado kadagiti co-teachers ko ti agrek-reklamo iti kwarta nga ininvest da iti networking ni Billy. Ni Billy, awanan. Anya? Kinaduak idaan na pa nag-report iti pulis. Iso anarabyanak. Sige, takuntakan ta di cellphone number na. Sige man Rod. Padasa man na kontakan. Ay sus, saan mo't ama kontak manang? Ha? Ay na, imbaglakit din ta sa anak-anak talakan kwa na idi. Naimbaglaangan ah. Iskamar matkayam day jay atao. Ay, agasa. Ado, akalugaran tayo tinabiktima na. Wan nga rod tatang. Ay, nagaram ka di kan ka. Ha? Ay, saan tatang? Ay, kunak ano nagaram kan ka. Ay, imbaglakit din. Tasaan ang nabiktima ni manang mo? Wan nga rod tatang. Imbag ta saan na sales token kat nailisi iti paggat. Manipod idin, imbabakon ti standard ko kadagiti agar-aram kanyak, Mr. Lonely. Sana balen asan agwapo, ken saan anaporma, basta saan adakas ti aramid na. Daytoy man ti kapadasan. Tuy pagayam mo, Claire. Claire pagayam ko, ado dagiti agpampamarang anasayaat, ngem madigayam ti aramid da. Kat agserbi nga adal daytoy apakasalitaan, kadagiti daduma pa'y ababalasang akasken ka. Saan kuma ngagpabiktima, kadagiti manglimlimo. Ado ti wagas da, tapno maala dati talag, ti maysa a tao. Iso nga agsirip kayo. Bueno papagayam, ingkay nangaganti pan nakaidrama ti pakasalitaan ni Claire, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely, inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti matireksyon, Virgie Bagley, musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panangtarabay na imbag nga oras kada kayo ang Dear Mr. Lonely. Na imbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kanbyag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Floro, iti probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kalpasan, tinamindwa apan nakapaay ko, anakiayan-ayan. Sa anak anapukawan, itinamnama. Namamok ni Emily, anagbalin amay katlo, akaayan-ayat ko. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Floro, dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Oh, sweetheart. Anya ti makunam iti dayto yung apartment? Kayat ko, tanalaka ti renta. Ngam adayo iji sentro. Mamindwa ka nga aglugan tapno makadanon ka iji sentro. Apay, kayat mo nga si dagtay iji sentro? Adayo ka dagiti parlor, restaurants, kan manmano ti tao dito'y sweetheart. Diyak agyak iti kastoy kaulimak nga aglawlaw. No kasta, kayat mo iji sentro? Numabalin, kayat ko kumaijay. Bayam, takasaritak jagayam ko. No, da muna abakante nga apartment, amabalin ta rentaan iji sentro. Pare, awan kayo gayaman ka ni Luisa. Si Kamat. Nasurukan ang makabulan na nag-break kami kini Luisa. Kunak ano da kayo ti agkatuluyan. Tanag-sweet kayong agkuykuyog. Sa balit ti kayat na itibiyag.
Mas pinili na asurutin dagiti naganak na ija abroad. Ken agtali na ijay. Ngam ti makadyan na kanyak. Katsurutan mat Jak mabali na panawan ni nanang ko. Amumutan, bakatan, ken masakit. Kasta? Ken maysa, kayat ko ti trabaho dito Pilipinas. Anya pa'y ko matibiro kag. Napintas ti posisyon ko. Ken kontento ak iti sweldok ditoy. Sa bagay Sana bale, tadnan kasukat ni Luisa. Addan na dagos? Nakabiro kan iti kasukat na? Ay, nagbiitay na. Bayam, yam amok to kan ni Emily. Emily gayam tinagan ti baro a girlfriend mo ita. Katsapay kuma taison ti ka forever mo. Sweetheart, si Mangpat kamat gaya man. When sweetheart, ang tutudo, iso na basaak. Wen nga ron. Apay, adi mo pa'y pinasardang di todo, sakbay ang nagawid ka. Marabihan ako na. Ala, Rod, sukatan. Yawat mo man nga ron dahi tatwalya, tagdigusak man diit. Si Kamat, nagasidag di tabanyo. Inkaalaan di tanat. Sige nga, Rod. Agluto kamutan iti pangrabyanta, sweetheart. Jack mabalin abasaan day to imak. Takaman manicure ko. Anyangay, dandani ka din makaluto, sweetheart. Mabisina kun kat. Nabanugak, ngam gaputa ay ayatin ka unay, ilutuan ka. Amok nga minanalaing ka nga agluto, sweetheart. Awan gaya man ti karga ti refta. Ingka grocery inton bigat. Sorry, sweetheart. Ada schedule ko inton bigat. Schedule? Awan man ti trabaho ma. Si Kamat, dagiti lang ay ada trabaho na akaskan kat yada schedule na. Mapanak agpa hair extension. Ay, di ka lang mapmapnak. Tila aramidam di tabuk mo. Tapno pumintasak pa'y Napintas kalat ta para kanyak. Saanan ang masapul apir gym day tabuk mo. Basta, nakaschedule ak inton bigat para iti hair extension ko. Sikan ati mapanag-grocery. Sige. Kalpasan ti trabaho. Dumagasa kay di grocery. I love you, sweetheart. Agoray ka, taisurat ko dagiti kayat ko agatangam. Nene. Agap-apura ka manan nga agawid ako nakon. Kasla kala pamilyado. Dumagasak namin ni grocery. Ay, unay matan pare. Pati pa nag-grocery, sikan ti mga ramay. Di mo ko na pati pa naglaba, trabaho matan. Saan ngamin ang masangon ni Emily? Ay madamag man pare. Day tabaro akayin ayat mo, bak nang dagade? Medyo. Isumat lagaya, masan anarwam ng agtrabaho. Pare, mabalin ka di ang makilugan na kaditalugan mo. Taidagas na kay grocery. Ay katpuna. Surprise! Emily? Apay anakintod ka nakakita kanyak. Anya ti naramid mo di tabagim? Nagpatatuak lang. Taisumat ti uso ita. Sweetheart, mayatak ang nagpa-extend ka itibok mo. Taiso dayta ti kayat mo. Ngam dayta pa nagpatatom. Saan ako manugot iti dayta? Old fashion ka talaga. Bagay ko mata. Anya dayta? Permanente ka di ata to? When not temporaryo lang? Permanente dayto yan, sweetheart. Saanan basta-basta maikat. Ay, anya matin. Mabit lang Tasong batak dayto yung awag ko. Sino dayta? Babaim? Ni Nanang daytoy. Anya babae nga ibagbagam. Hello, Nanang. Hello, Floro. Di nakmatlakom kumustaan ay. Ni Nanang mat. Ket no kanayo nakmat nga text ka na kayo. Saan kayo lang agrip-reply? Apay nga men nga ag-text ka. Amumot ajak amod ag-text. Iso apuro tawag Ewan gaya man niya. Ket, kumusta kayo, Nanang?
Ay, agawid ka mat. Dito lugar tayo. Manun abulan asaan ka ang agaw-awid Nanang, busy ak iti trabaho. Umay nakbisitaan. Yam amukan ka na ito'y baro ang nasingbat a midwife. Akanayon nga umay mang bisbisita kanyak dito'y balay. Ha? Ada ka barbaro a midwife dita? Kita ang manday ta. Di mo pa'y gayam ammo. Ay, naganak nga men, jay sigod a midwife dito'y. Iso nga ada kasukat na. Agawid kanto Taiparchan ka iti manok, Wala nang. Kahit kaano ka nga ron nga agawid. Sige. Yawag kunto kada kayo no kaano, nanang. Bye-bye. Sino dyan mawagkan ka? Di mo nangag. Ni nanang. Nagbayag kayo nagtungtong. Siyempre, mailiw kanyak. Amumet. Siyak ti paborito na nga anak. Kat, anyarod ti kunana. Agawid ka no. Tamailiw kanyak. Agawid ka? Nanang ko dahi jay. Sumurot ka no kayat mo? Tsak kayat. Nagadayo dyan lugar iyo. Medyo adayo. Kan awan unay ti signal jay. Saan ka maka-internet? Ay, jak kayat ti sumuro. Jak maanusan ti agyan iti kasta klase a lugar. Sweetheart, anusan nakakadkaduan Agkit-kita namin itibado akayat ko agatangan. Jay uso ita. Mat. Kadkaduan ka, mat. Pare Floro. Pare. Ada ka gayam dito yung mall. Imay mi impasyar dagiti anak mi. Ada kami ijay restaurant di nga to. Wan gayam. Yamamukan ka ni Emily. Di kaya nayat ko. Hi! Hello. Gayam ko ni Floro. Floro, intan Ado pa'y ti kayat ko agatangan. Pare, panawan da ka pa Sige pare. Katag kita tanto ijay trabaho inton bigat. Pare, dayjay gayam ti girlfriend mo. Namamumon. Katat-tatumat. Ay, wan nga rod. Dak kumakayat ngagpatato. Nagpatatumat. Ang sexy. Aga-asam man. Tanagkiting t-shirts na. Kasday na. Kat love mo mat. Wana. Anya ngay, iso ka din. Narigat asong batan deta sa ludson mo, pare. Ay, dahito ilaang ti maibagak, pare. Agpanunot ka, anaimbag. Nana, adaak. Adaak dito'y kusina. Alutluto kayo? Nagsapa kayo nga agluto, Nana? Kasano, kat sumangpet ita ni Floro. Jay buridak nga anak ko. Umay agbakasyon. Wen balasang ko. Inawagak ngamin iti naminsan alawas. Kat imbagak nga agawid mo't Nasayaat no kasta, Nana. Mayatan diriknak. Kita manay, makaluto ako. Pimigsaak, gapu iti kanayon apanang bisbisitam kanyak, malasang ko. Nana. Tap na ma-check up ko ti blood pressure yo, kastamatan ti sugar level yo. No inaldaw nga adda ka dito'y balay, panagriknak at mabibit ti panagimbag ko. Kasapulak nga ti kais-istorya. Da kayo talaga, Nana. Umay mo man ramanan da ito ilutlutok nga adobo a manok, numayat matlati raman na. Ayun Ay, dito'y kan amangan, balasang ko. Taaglalang lang tayo, kada Floro. Kantap no maam-amom, Nana, anda si Mardang ang motor dita sangwanan ti balayo. Ay, iso na itandya anak ko. Ay na, anak ko. Ay, mailiwak unay kan ka. Nanang. Iso ka di da ito, iti kabarbaro a midwife dito'y lugar tayo? Nga istoryaan nyo kanya? Wen, anak ko. Nimi na. Kumusta, Flora? Nasayat na at Mina. Naimbag man, taman anusam nga umay bisbisitaan ni nanang ko dito'y.
Asidagla ang matngamin dito health center. Ala, agtugaw kayon. Ta isaganak ti kanon tayo. Tamangan tayon. Siya kun, timang ikalunkon itinanganan tayo. Ay, saanan balasang ko. Siya ko. Agina na kayo kit din, tanabanog kayo ang nagluto. Tulungan kan, Mina. O sige, no day tati kayat mo. Ay, panawan kayo pa'y Tagin na kayo nga ron. Sige, nanang. Mina. Anya itayan tayo imbaga managgraduaram iti high school. Kasla ijay ngamin tinaggraduarak idi. EJ Poblacion High School. Kita manlangan niya. School may tagayam idi. Kita man laang agpaiso. Manmanoak namin nga agawid dito. Lumaminsan. Makunkonsensya ak pa Pasari awagan nak ni nanang ko. Tapno agawid ak. Tinapatag. Adda ka itan ditoy. Ala, ingkakot kasarsaritan ni nanang mo. Siya kung ti aginaw. Ay, saan na mapalin Tulungan kami na. Di mo ka di kayat? Nga agin inistoryata pa Nagawidan ni Mina. Anya ti makunamken ko anak ko. Balasang ka di pa'y ni Mina, nanang? Wun, balasang pa'y. Imbagak nga rudgan ko nga ibiro kak iti agbalin a boyfriend na. Da kayo talaga, nanang. Agbalin kayong sapay a matchmaker. Iso apam panunutag, asikatiyaram ko kan kuana. Anya, agtal na kayo man, nanang. Andan kaayan-ayat ko. Ay, intugot mo kumaa, tapno ba am mo? Di namat kaya ti umay ditoy. Ay, amangan no di namat kaya ti klase ti panagbiag dito lugar tayo. Ni Mina, na anos, nasingpet kan simple, abalasang. Nanang. Panagkunak, agbagay kayo, anak ko. Kasla, agkarupro pa kayo, pay. Anya? Di nanang agpakpakatawa. Mina? Oh, Flora, si Kamad Gayam. Apay nga imay ka dito health center. Nagsubliak nga minan ni Jay Syudan inton bigat. Ada ka di oras mo? Rumarta ko maita. Madamdaman inton pangal daw, tani. Ada pa'y pasyente nga si Kasunmi. O sige, urayan ka nga rod, Mina. At tuyin dagiti order yo, sir, ma'am. Agyaman kami. Ikan na kami pa iti pineapple juice. Sagay sa kami, ha? Okay, sir. Pakidardaras ko, ma. Okay, sir. Agsubli ka gaya man inton bigat iti syudad. Kasladyak nga rod kaya tagsubli. Maawatan ka, taada dito'y ninanang mo. Di mo laam mo, akanayon na ka nga istoryaan kanya. Wen nga rod, bumakita ni nanang ko. Amok dahi ta. Kaya't ko ti agyaman kan ka. Tadda ka akanayon namang kadkadwakan ko, Paser ti trabaho mi dayta. Pasaray amuan, kan bisitaan mi dagiti nataengan kadagiti babbalay da. Tapno check upan mi ti salon at da. Nakananos ka unay, Mina. Kaya't ko ti agsubli. Saan lang para kininanang ko. No di kat, para kan ka. Ha? Anya ti kinonam? Ako, awan. Lipatam din na ibagak. Basta, agyaman na kan ka. Ala, mangantan, Mina. Jak mata na sangputan ni Emily di apartment mi. Gapulang tajak imbaga nga agsubli akon. At dakalukwan nga raramiden na, pare. Di nakman rabakan iti kasta. Amumat ay ayatak ni Emily. Ay, tapno mamati ka. Kita ang da ito'y apicture da iti may sa alalaki. Naka-holding hands da. Medyo nataangan ti lalaki. Kan adumat laan ti tatuna. Kastagayam ti type na alalaki. Katattato, kan adda aritos na. Pare, apay akas to'y akanayon ti pagbanagan ti pannakirelasyon ko.
Pare, pilyem ngamin analaeng ti pakirelasyonam. San abasta-basta. Kita ni misis ko. Simple lang a babae. Ngam naragsak kami kadagiti anak mi. Pare, isinamon ni Emily. Panagkuna ka. Kwartam laang ti kayat na. Naimbag amalam yun, Nana Pasita. Umay kay sarungkaran. Umay kabalasan ko. Tada bisita ta. Ha? Mina? Floro? Adda ka adagos? Kunak nga rod kininanang. Ngayaram nakkan ka. Anya? Aginusto kayo nga minin Tanay, bakit akaon? Kayat ko pa'y makita dagiti apo ko kada kayaw. Apo ko adagos, Nana. Umay kami na. Agtugaw ka. Ado tinaskan a pagsasaritaan tayo. Kas ko maitian niya. Siyempre, ti may papankadata. Anya? Saan unay anasakit ti panag-break mi kini Emily, taadda ni Mina akasukat na dito'y puso, Mr. Lonely. Ita, ururnosan min ti amin para iti panagkalay sa amin. Dahito man ti pakasaritaan, to'y pagayam mo, Floro. Floro pagayam ko, naragsak na ito'y pakasaritaan. Ket kablaawan ka, iti pan nakasarak mo, iti babae at talaga aparaken ka. Buano papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinaga na Floro, iti probinsya ti Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panangtarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Janet iti Quirino Province. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan a Janet. Naaddaanak idi iti boyfriend. Ay ayatan mi ti tunggal maysa. Adu dagiti plano mi para iti pamilya abuklen mi. Plano mi idin ti agkalaysa. Idi napasama ti saan mi aninamnama. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Janet. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Paul, apay kasta ti panangmingming mo kanya. Ay ayatan ka ngamin unay, Janet. Amok day na. Ay ayatan ka mat unay-unay. Kaya't ko nga ikarim asaklaan ti lalaki nga ayatan. Sika talaga. Nagkorni ka. Sige man laangan. Promise. Sika laang ti lalaki nga ayatan. Uraan niya pa iti mapaspasamak. Saan ka nga agayat iti sabali, ha? Ini, anya day tan ni bagbagampol. Sumsumgarak. Ikarikmat ka. As sika lang ti babae nga inak ayatan. Wanan. Ala, kanan tanda ito'y inorder na. Boyfriend mo ka, DJ, nagitulod kan ka dito'y balay. Wananang, ni Paul day jay. Paul gayam, tinagan na. Diakon pinastrak, tagap apura. Ada ka no pa'y ipaaramid ni nanang nakankwana. Apay, pudno, plano yun, ti agkasar. Wananang. Eket, sa di nungay ti pagyanan yun daw. Dito'y tupay laang balay, Tani, awan mat kadwayo. Agmay may sa kayo. Saan nakapampanawan, anak ko? Nooray pa'y addanton asawam.
Dito'y kayo kumabalay nga agnaag. Day tatimbagakin ni Paul nanang. Adamat ngamin bukod na abalay. Nakaurnong nga rod, no kasta. O nanang, napintas ti trabaho ni Paul. Iso nga iso ti pinili. Ta sigurado akon itinapintas ang masakbayan kan kuana. Kasta ka day. Ne. Uta cellphone mo. New number man. Sige nanang, sumbatak labita. Hello? Ha? Ni Paul? Intarayo iti ospital? Abay, anak ko. Anya tinapasama. Nakita ka matlaan yan, Janet. Si kagayam ti kanayo nga istoryaan ni Paul akayan ayat na. Wan manong. Siyak ni Janet. Nuapay nga itakalangan am mo. Hindi pa'y kumasibibiyag ni Paul akayat ka am mo. Ngam kastoy mat tinapasama. Plano mi ti mapanagpasyar ije balayo manong. Itinagawid. Kalat-latan na natumba. Indeklarada ni di ospital at dead on arrival. Kasta ka di. Naatake ka no iti puso ko na ti doktor anang taming kankwana. Isumat lagaya makaslagpakpakada iti naudya nagkita kami. Nasingpat ni Paul kapsat ko. Kinapod mo na. Iso ti kasingpatan kada kami nga kakapsat. Managtulong ka na anos. Di na mo ti agungat. Ado dagiti plano mi. Ngam saan matgaya man na matungpal. Italag tayo latan kinihapo Diyos ti amin. Katsi ka, Janet. Ubing ka pa'y. At dapat masara ka makasukat ni Paul di tapos. Diya mo no agayatak tupay manong. Nagsakit na ito na pasama. Saan nagsan nga agayat iti oray ka numan. Makipaglading itak iti napasamak iti boyfriend mo, Janet. Agyaman ak, friend. Dua atawon ti relasyon nyo niya. Wan, kat plano mindag kasana. Nagsakit ka talaga ang panunutan. Wan nga ron. Ngaman niya ngay. Saan tayo mat akontrol ti biyag ti tao? Pudno mo't ket di Kat, kasano nga rod itan? Agtrabaho ak, tapno makalipat ak. Makidate ka manan Saan ak pa nakasagana para itibaro a relasyon, friend? Sa bagay, nasakit pa ang tinapasama. Kan nagkariak ni Paul. Ha? Nagkari ka? Anya na itakarim kan kwa na? Nga iso lang ti lalaki nga inak ayatan. Adda ka pa'y laang dito'y balay, Janet. Rumor ka ang amin, tapno makipulapon ka kadagiti padam ababalasa. Diyak kayat nanang. Apay ay apilitan da. Kasano nga rod ang makalipat ka, no adda ka la dito'y balay. Amang pampanunot kadagiti naglabas yukan ni Paul. Nagrigat ko ang malipatan ni Paul, nanang. Iso nga rod a rumor ka. Ikataman ngamin day ta nagdakkel aladawan nyo dita. Anak kaparabaw dita lamisang Saan nanang? Diyak kabailan nga aramidan dayta. Kasano ang makalipat ka no kasta? Uray dita silpon mo. Rupalata ni Paul tinakaparang. Naskan apilitam ti bagim ang makalipat. Anak ko. Ada outing medyo Pangasinan. Ado kami amapan. Ay na, excited akon si ka. Iramandak man. Kaya't mo ti sumurot. Katwan Kung na kami no saan ka nga interesado, iso saan ka nga inayaban. Kasano? Idi na palabas. Namin ano ka nga inawawis. Ngam di mo mat kayat ti sumurot. Saan itan? Kayat kunti sumurot. Boring mat ngamin no si kalang tagbati. Angam,
Mabalin ka di ti agpakuyog kan ka. Sa dino ti papananta? Ijay sementeryo. Ha? Ay, urayak lasubgar. Apay, anya ti aramidam ijay. Mapan ko labi sitaan ti tanam day di Paul. Anya? Janet, agawin tan. Diyak na ron magbayag di sementeryo. 5 minutes na angan. Di mo ko na kanayon mo nga may bisbisitaan ti tanam ni Paul. Wan, nanipod na itapon. Nukas na nga agapuak iti trabaho. Dito iti pagdiretswak. Umay ko laang matitukalan iti kandela. Kan parabawan iti sabong ti tanam na. Ha? Naaramid mo dayta? Di mo ko na nagnanayon mo latang nga aramidan dayta. Janet, ag-move on ka matan. Nasurogan ang makatawan anatay ni Paul. One friend, ag-move on akon. Kan saan matadakas, no may kontulat ta sa rungkaran ti tanam na. Basta, ituloy mo ti ag-move on, Janet. Maragsa ka na. Kaputa na kapag panunot kan anaimbag. Wala nang. Makitak matlangan ti isam di tarupa. Wala nang. Ay, wen gayam, umay dakdagasan intun madamdama dagiti barkadak. Mapan kami iji Pangasinan. Ay, wala. Rumwar ka akakadwam dagiti gagayim mo. Rumpang laang day tangaramidam. Nakita kasi no katamon iti ladawan ta. Jay ladawan nyo idikan ni Paul. Wala nang. Ladawan tayon day jaing kabil ko. Jay picture tamot adwa day jay. Nagpintas. Ladawan ta tinaka-display ijay, nanang. Ag-picture tayo man nga adda dito lugan. Oh, guys, nangagyuti ko na ni Janet, ah. Groupies tayo kano, kunana. Oh, siyak timang picture. Kasukatakman day ito picture dito yung cellphone ko. Oh, sige. Ready kami, Janet. Okay. 1, 2, 3. Ay na, gumisit ako dito. Ikaw iti kalalangoy ko. Uray siyak nga rod. Nagmayat-mat ngamin ti ag-swimming dito eh. Nakalinlinis a beach. Kasano, itaka ngamin manan arimwar ang nagpasyar. Kanayon tayo dituin Ay, katwan Hello? Hi! Hello? Siyak ni Daryl. Itay kayo pa ilang ngamin abuy-buyan nga agsuswimming. Mabalin ti makiinistorya kada kayo. Siya, mapanak pa'y agluto. Sige, ibati kayon ka ni Janet agayem ko dito eh. Uy, apayakas na ka. Ayaban kayon tulaangan, ito nakaluto ako. Anya? Ay, friend, di nakmat panawan ng day ta Daryl. Surut-surutan nakmat latan. Kat may certified single mat ni Daryl. Kan saan mat nga alangan tilanganak kan ka, friend. Ni, yar aram naksamot din kan kuana. Agpod mo akman laangan. Ngam saan ka nga agong-ungat Apay? Nabayagan chat ko ni Daryl. Iso tinang i-recommenda dito ang lugar. Tadaga dito ida. Nagaramat kanya. Amumatan nga, engage akon. Iso nga. Anya? Ay, sika talaga, friend. Siyak tinretom kan kuana. Katanya nga rod ngay. Si kamat ti available. Sobra ka. Nasingpat ni Daryl. Awan bisyo na. Amok ano agam amok kayo anasayaan. Ay na, ginusto kayo, friend. Saan anarigat nga ayatan ni Daryl? Janet, kasladya kon kaya ti maisinakan ka. Kaapay man. Ngamin, ti kayat ko, kanayon ka makit-kita. Kat, kasano nga rod daytan, agawid kamin. Sa nabale, pasyaran kan to ije lugaryo. Aramidam daytan? Katuna, agpakuyog ka ni manong ko. Tagpasyar kami ije lugaryo. Sige. No ka ba alam lakit di nga aramidan? Kan-kansyawan na kami ni manong ko. Kaya't na mga asawa kon.
Kat hindi nakita na nga kadwata dito'y baybay. Kaya't na, asika ka no ti maasawak. Anya? Saan ka nga umubing, Janet? Hanas kan ama asawa kan. Adda nga min amak ko nanang. Amangan numapasamak manen tinapasamak kin ni Paul. Ay, unay kat daytan anak ko. Nagadukot apagbutbut nga maya. Ay, jak kayatan ti masaktan nanang. Ay, amok dayta. Ngampasat amin ti panagayat dayta. Nagayat ka, masaktan ka man. Nanang. Anak, kayat ko ti maaddaan iti apo ko. Uray mano. Congratulations, Janet. Ay, siga magayam manong. Agyamanak ta nakaumay ka. Siyempre, kaya't ko nga tindaran ti kalaysam. Nakapag-move on nakmetlaangan manong. Intalak kon kini Apo Diyos ni Paul. Kat pa-check ano sa dino man tayan na ita, naragsak, tanasara ka mon ti lalaki aparakan ka. Hani, mayat mo't lang ti final touch dito'y balay ta. Napintura akon. Kaya naisabit ko matanda ito'y picture ta, hindi nagkasarta. Wen lakay. Kaya isarunok to je kusina. Kat inton maipas ngay mo ti anak ta. Nalawan to ti pagayayaman na. Wen lakay. Ala, ingkalap personan. Daryl, agreeing ka. Kas nga maluklukat ang jeri daw ti kusina. Di mo samot na irikap. Inrikap ko. Adda natin nag-ijay salas. Dito'y kalaan, inakitaan. Daryl, mabutang nga. Tapay ko maamabutang ka. Umay samot na nagalalya ni Paul. Anya? Iti dayta nga edad mo. Mamati ka pailaang iti kakasta. Sige, tayo nakitaan. Noan niya dyan natin nag. Umay kami man pumasyar dito'y balayo, nanang. Tapno mailiw-liwag man ni Janet, tinervyos na. Agner-nervyos ka, Janet? Sapay masikog ka. Apay aya. Ay, jak man amukan kwa na, nanang. Nanang, agal-alya ni Paul. Ay, unay kan. Day ito'y akinabakit ko. Jak pa'y nakakita iti alalya. Day di tatang mo, idipimhusay. Saan mo tanagal-alya? Naku na ngamin ni Paul iti. Nga isula ang tilalaki arumbang nga ayata. Di mo man ipangagdayta ka ni Daryl. Nakababain. Ay, agasawa kayon. Ngamday di Paul pa'y laang di aday di panunot mo. Awan pagdanagan yun, nanang. Maawatak ni Janet. Saan laday ta ti pagbutbut ngak, Mr. Lonely? Tatunggal tagtagainap ko, ni Paul ti makitkita. Anya ka di ti kayat asawan da ito'y. Ito'y pagayam mo, Janet. Janet, pagayam ko, mabalin na bunga laeng ti imahinasyon mo dagita amarikrik nam. Kaya't gagangay la amay tagtagainap mo ni Paul, tanagbalin lakit nga rod apasat ti biyag mo. Nang runa pa'y, tanapudno kayo iti tunggal maysa. Ngaminto nagangay, ininot tumot lang ang malipatam ti may papankenkwana. Kat saan munton ama itagtagainap pa'y. Naglabasan ni Paul, iso nga iwaksimon iti puso. Takabayatan at di mo pa'y nalipatan, sumken lattaken ka, tilagip na. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Janet, iti Quirino Province. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon.
Agyaman kami ting kay panagdarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.